Education lapen sports ki cherap lokpu ki mathapen Genesis Max School lapen power cup tumpen kedam tang pai chikloni phai si surihnira inkora pli arni pen football tournament championship ki pathu chengponsi ni phai kre phorni India Independence Day ke talon pen football ke pathu angdung kitia jame ki paman pon Lakhain ko resi Borjan MEC constituency ke parlo Nagaland border Karbianglong ahoy khatkati longkathara rong pathua klamalong Genesis Max School pen power cup tumpen patirpi ponsi kedamtang pai ni phai siar ni pen football tournament ki pathu pangcheng ponsi ki jut siar ni mate angdung kiti ajai me ki paman pon Somsi Phangtong Football Club lapen Horang Football Club tumang bong ki pathu intang rak pen chidan pondo Bonta hin aterang tumta kangtang kithe kachingbar chit penajok puputa goal chingbar kri krilo Somsi PFC atum goal ni lapen HFC atum goal ni Apor kadure ajoksi sai jok japi tiebreaker pachitursi Phangtom Football Club goal thom lapen Horang Football Club goal pli Horang Football Club atum tiebreaker pensi angdung kiti pathu chepahai pon Adung thu bangso jai megalong aluhi sar poman pen Vinod Ingti Kathar SGB Long Kathar Chandra Singh Rongpi SGB Karagaon Dhormuteron Mephu Khra Chandra Kathar Social Worker Ajoy Tiso SGB Men Tisorong Rajan Rongpi GB Anparta kithek ding tumche tongdunsi football tournament ki pathu angdung kiti ki pathu jai mek mesen pen pachun pon Sangti hidipen projenterang Karbinglong live